Lichi athe ke menoporlo hithikulada long lichi ke namatum kacheto. Tengralang so high school along HSLC lapen HSS LCS at lang ki unduna tumapan Carbilo Charlie so tumpen karcho. Bokolia Town Committee pen Carbia tum Tenglo Han Jojolang atom pan Tangnat Kamataponovi. Kardom ada birda long pen ni liberta thanbang sami Monica Milikpi nom birtang ton pen arjoitha. Lichi lake isi theseria the lapen la song bom pen isi kelang mesen lapen ke chome sen la theseria the. Lichi lake ongdu omoni redum chini lapen la so lichi ke penang atum hemalong ta arong che repsi theglong long. Lichi lake aru chiklo malong pen si athe kemen pangchengji lapen athe kemen pameji lake bosika chiklo henlo lapen athe kemen ke athe air clergy. Lason si Bogojan subdivision ang kangalong long niedim lichia biri mate a form do daithor lapene longke lakhijan henlo daithor longke do bangke along lepen kachimada de da jok non ke arong thiet lo pusi chini dun sita lakhijan alongke nonanta dobom lang lakhijan lichia biri along pen aninkanwang athe kapat he arong lake rong pharo sira rong plikep ang bong pen ningkani sialong suri troxy cap pen suri ner cap an sri culture tum aninkanwang revenue longpon bom lang Ladak lakhijan lichia biri along ke do tumjong si amethanga saya tengpen chiklempon bom asonte lan so se revenue ke bang jia towar dola athema asona klim lichia klim hai huyan ta jorpon bom pulote messenjila nona bangke ladak ke do sai phu bangta nogo hemcheram juititi labana chiklo che do desi ake joy pen bainong chuen bom pena jogla so alichia biri kwan ma ka prang nang jia bangke avedadlo lasi lahai ke sai phu tum adai ke do bino Lasi, lahai putha Karbiang long Autonomous Council in Church Sri Culture Saikam atum chelang dun pamesi kime. Lichi pen alido lapua phan kali sita latai sialon lapen munira tum kechoning ke hanga thesere. Athe ningkani sipen ephongan si klang chodji. Non Bogajan subdivision ang kangalong nong nam kache thang bom lake jana long anvetlo. Lasi Karbiang long Autonomous Council atum RD ki pipen kache lang dun si kimeji. Cut News Channel Perangke Anantera Bogojan Rong Supipen Wosik ni Pai Hiniarni Nangkelo Birta Aisa Rong Plimplam Branch Committee Hin Pen Wosik ni Pai Siarni Ingdeng Hini Mini Conference Kapaman Pon Birta Perangke Pen Cut News Sa Hemalong Birtang Pale Labangso Conference along Presidium ang hoyalong Comrade Atulin Kramsapi Comrade Bidya Ingti atumsi ing Nippon Pen Mai Chapayam Puponlo Mai long Minisian Carlita nga Comrade sa tumapan kachikimo padupon Aluya Manapeng Pen Comrade Ranjit Kramsa Secretary Aisa Hills Committee Aisa Office Secretary atum Jirsong Teron Harmon Ingti Aisa Difu District Committee Secretary Ajay Kramsa lapen Mai Puharlong Biteron atum Chetongdun Mai long Arsik Jit Pen Kachingbai Chingsai Penaban Branch Committee Pripunsi Akimi Aisa Rong Plimplam Branch Committee Parjapon Thulo Akimi Branch Committee Arpu along Comrade Kartik Das upon Mai Pulapen Comrade Arjun Ronghang upon Chunbang Arpu Pekponlo Mai long sodapan Kamke Ponsi CAB UCC lapen Clause 8 Karbiang long lapen Dimha Sawalong 9 post long le Article 244A Arona Teng pen Hemprek ng Pisarak ng G Elephant Corridor Rong Plimplam Hawar pen Utay ng G Lumbajong Block along Doana Scheme Rong Plimplam Hawar long nang leet ng G lapen Kapatang Te Ahem so Barpi Barso Kachiti Ahem Tower lapen Job Card Asay Doan Patang Sarak ng G Difu along Hills Medical College MCI pen Approval Pisarak ng G DGCI long pen CBCS withdraw serang nang jipu hai huar sigjit pen chingwai ching saipon West Karbiang long tengralang solong Carbilo Charlie songpen non hajong HSLC mate keba satlang lapen HSSLC mate krehiniang deng satlang kiu na tumapan karchopon birta perangke jasoning hipen birtang pali Tengralang so high school along HSLC lapen HSSLC ang deng satlang kiun duna tumapan Carbilo Charlie songpen karcho amai long Carbilo Charlie song tiripia maipu Samson Teron pen chenglok Tengralang so hawarang kang school than banga tumta chetong dun lapen kewang jiar ni anso se ka Charlie nathu kabaprang dun thek jia hirjume pajir dun ringti Amar ei felicitation program amar main লক্ষ্যটো হল যে কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা খণ্ড কেনেকুৱা আগুৱাই ল'ব পাৰিম হি আমাৰ মেইন লক্ষ্য
আৰু আমি টিচিং যিটো মেক্সিম আছে ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিছমেণ্ট এই দুটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই আমি বিভিন্ন প্ৰাংগণত আমি এই প্ৰগ্ৰামখন আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থালৈ আমি লৈছোঁ গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অহা দিনবোৰত আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰীসকলে এই ইনস্পাইৰেশ্যন পাই পেলাই যাতে ভাল ৰিজাল্ট কৰে আমি এই ৰিৱাৰ্ড এটা মেক্সিম এইটো দি পেলাই যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আগত লৈ যাতে ভাল ৰিজাল্ট কৰি আমাৰ এই জেগাৰ কাৰণে লৰেলছ লৈ আনে সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো আমি আশাবাদী যে বিভিন্ন জেগাত আমি কৰি আহিলোঁ আজি ইয়াৰ পালোঁ কাইলৈ আকৌ বেলেগ ঠাই হ'ব ঠিক তেনেকুৱা আমি বিভিন্ন জেগা কাৰ্বি আংলঙৰ আমি ডিফাৰেণ্ট লুক এণ্ড কৰ্ণাৰ আমি গৈ পেলাই এই প্ৰগ্ৰামটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিব আমি গৈ আছোঁ গতিকে আজি এটাই আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে নট অনলি কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ ইৰেছপেক্টিভ অফ কাষ্ট ক্ৰেড এণ্ড ৰিলিজন কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী যিমানখিনি বসবাস কৰা আছে গোটেই ষ্টুডেণ্টছক আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি এই চিটুৱেশ্যন উই আৰ লিভিং ইন দ্য মডাৰ্ণ মিলিঅ অফ গ্ল'বেল চিভিলাইজেশ্যন এই যিটো বৰ্তমান যিটো চিনেৰিঅ' উইদাউট এডুকেশ্যন কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আগুৱাই যাব নোৱাৰে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰাহে আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে অন্তত ভালকৈ শিক্ষাদান কৰি তাৰমানে ভাল ৰিজাল্ট কৰে বা ভাল ফলাফল পায় সেইটো আমি লৈ আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ এইটোৱে আমাৰ চিন্তা আৰু আমি অহা দিনবোৰত পৰাপক্ষত আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ ছাইডৰ পৰা যিমানখিনি যি সহায় দিব লাগে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আমি এইটো সহায় নৰ্মলম সপৰপান বিৰটা মইন্তন ফনিক্সনা Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099-579-88008 or 0789-6169-021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Arniwang Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputhot Birta along Wang Thuiklong. Bokolia Town Committee along Prejam Racharia Song Tumpen Bokolia Town Committee Chairman ang hoy nang nilo. Sistami non puarni anda Karbia Khayatum Theng Lohan Kachajor Topan Kithir Thip Chojor Cholanga Hem Kithik Pipon Pe Birta non Hejong Perang Kepen Birtang Pali. Bon Sistami Pinier ni anda Karbia Khayatum Chojor Cholang Mati Theng Lohan Kachajor Dunjiadim Kithir Thibadim Thik Pipon Pelang. Lason si nonakimi pariwartan na sarkar mate BJP sarkar pensi Bokolia Town Committee along inipon lo. Sidame pinier niyan ta Karbia tumapan kamathapon apor chelong wangbelang. Karbia tum arnierwe pensi chojor cholang dun nang pomlang. BTC pen jadavar saile pipon thekhe sita BTC pen tax kirung bangke arniwang ta tenine pusi Karbi chojor cholang atum pen pherangke kahomrida mohot pachini dun. Puloni MSC constituency kapar loangkang kapaching thurjia phan MSC achor Sabina Teron pipen rongarad lapen sahol group atumupan towar ke meke japon birta non hejong pherang ke pen kadnu sa hemalong birtang pale Puloni constituency angkang kedo arada domaphan kapaching thurji pura wosik niphai sierni arni tilihini ra achiti mapor methang MSC a hemalong sahol group lapen ading ke hangarat atumpen chingwai chingsai padu Labang solong MSC achor Sabina Teron pipen kedam tangarni pen boripon bomsi ke soy kerera hin mate arts and craft penangan Puloni along soarlo lapen pin somaratum aning hangrinti lo lapen chingthur ilo pusi pachini lapen methang kachapareng EJR site thopon lo lapen Puloni constituency along saho group hum pharogat homra hum trokando lapen society inkoyando lasi lahai a society lapen SHG atumaphan sangpi Sabina Teron pipen bori piponsi pregjam kaching war sai son thopon lo MSC achor kabor ibon bomalong Puloni MSC dorsing rong hang stame kaike amata bor idun puta pachini Kardom Kadobe Phanta Niliman Robinson Crow Nili Puloni Youth Advisor lo ilitum Karbia Khai ta nonke paphidunde lo kaprek filalong ta kethek kire lapuson penan ke paprang pon thek ponong lo asi sona thaksi Puloni long tame ilitum kaching hon sir MSC sir dorsing rong hang ahemasor Sabina Teron pi alang phir thak ahin benjeng lo kaprek art and craft ahin ke paprang pon aning ke hang pi jok dak Puloni hawar tame soarlo atumphan soarlo la nimsu pimar atumphan benjeng lo pai phurun po atuma phanta penan ke paprang pon jia phan alang li hin penan ka bori pondo asi pinitame lapuson birta ke me ili tumlong do alang li Teron pi mem sitame non umrangso mate di mahasau long tame lapuson art and craft training a program 3 months upon ke pathik pondo lasi hala swalong tame Puloni long aswarlo lapen nimsu pimar tumphan tame alangli japon si hodak ke toy dunjia phansi alangli chithik ponlo lasi Nili Puloni Youth Assembly advisor hin tame alangli tumphan hirjumi pidunlo lapen alangli tum tame holadak alangli tum jitu talents mate lahai lek roy ke bonai pen danglok mir ke bonai mate mir ke bonda pen danglok kaprek art and craft ahin ke paching thur pon thuji aphan ansu se tum Karbi along ri aphan nongnam ke mege banji phan tame nilin pen hirjumi pidunlo ada birta bangke lapon sing ton poneglo dome thakme kurwang thu